Eri izooba twakureetera omuzaarisa tweheyo Annette Kadoth, omuzaarisa omu disitulikiti ya Rukungiri arikugambwa kuba omuzaarisa w'omutaano ozaariise bingi batarikutunga ekizibu kyona okuruga omu kikorwa ky'okuzaara. Tweheyo Annette Kadoth naagira ngu naasiima Ruhanga munonga omu myaka 24 ei yaasya naazaarisa takafiisaga mukazi ninga omwana omu kuzaara. Nyenda kubanza kusiima Ruhanga omu myaka egi ei nzaariise hati naaheza emyaka 24 omu murimo gwangye. Tinkarugwaga mukazi omu ngaro ezi ngu naaba nimuzaarisa yaafa. Kindi special konka ningira Ruhanga akakikora omu muringo gwe gw'embabazi. Ogu naagira ngu ekyamukundiisa obuzaarisa akaba ari ishe owaabiire ari omushaho omu mahe hamwe n'okubonabona kw'abakazi benda okwabiire kuriho aha bwibura ry'abashaho. Nyowe kyansikiriize kuza kushoma obushaho tata n'omushaho konka we akari omushaho w'amahe kandi akatraininga gye yatrainingira Cairo hati yaguma nabunkundisa ningira nakura nimbukunda ninkura towards that. Naagira ngu naashemererwa aha murimo gwe yaaba naareeba abakazi nibashemererwa ahabw'okureeba bamwesigire ngu naabakingira akabi omu kuzaara ahanyuma y'okuzaara akareeba abaana nibakura n'amagara marungi. Obuzaarisa ekikubunkundisa ekyokubanza n'amashemererwa. Nootandika n'omukyara agira enda naaba ari omwishiki ahisha for preparation agira enda ogimanya omureeberera aza omureba omuzaarisa reero oshemererwa nawe muri kutaaha oreeba n'abaana bakuzire. Naagira ngu omuzaarisa n'omuntu w'omugasho orikukora omurimo gw'okwegyendesereza obwire bwona nyekiro n'eihangwe kandi bacweka n'omugongo ahabw'okwemerera munonga n'okukiriza abarwaire kandi bashemereire kuba nibashashurwa gye. Obuzaarisa nabwo nk'endiijo mirimo bwine challenges konka nkabiire ningira ngu nkabukiri kukwataho omuzaarisa bamwongere nk'akasente kukira enkibaasika ahabw'okuba omuzaarisa naakora day evening and night. Turi abantu abarikukora n'abantu bari delicate. Imagininga kuba nooreeberera omuntu owu otakureeba konka okamakinga sure ngu ogwo omuntu owu otakureeba nanda kuruga omu nsi egi eyatuuramu kumara emyezi 9 akashora kandi okaguma ahuriire kandi ari kurungi. Naagira ngu hati atangireho kugambirira okutaho abazaarisa abashomere abarikukuratira obwegyese bwabo kandi n'emirimo y'abazaarisa ekaguma neeyongyera kubonera. Nyowe obuzaarisa nimbukunda kandi okubukunda kwangye ninkunda ngu abazaarisa babe real babe trained properly. Mbwenu kunahuriire omutima gwangye nigukunda ekyo naagarukayo nashoma social work ngu nkabaasa kuza omu mwanya ogurimu abantu babashaho mbasupervisinga ndi kumentaringa. Ekyo tikyankorera gye naza kutandika ishomero ry'abashaho kwenda ngu training abashaho about the best I think in the world. Abakazi nibagira ngu nibeesiimisa omurimo gw'abazaarisa ahabw'okuba enyimaho abakazi n'abaana bakaba bafa munonga omu kuzaara. Abantu abakazi benda bakunda kugira so many challenges bafa munonga kandi hagaruka habaho na child mortality rate ekaba eri ahaiguru konka ahabwo kugira ngu n'abantu b'amaani n'abantu b'omugasho kubizire kungashi kubabireho ninga gavumenti yayongyera abuheereza okufa kw'abaana n'abakazi benda kwakyendeera. Nsiima omurimo gw'abashaho omurimo gw'abazaarisa nk'abakazi ntibasiimira kimwe munonga ahabw'okufa kw'omu marwariro ahabw'okuba tutakubona buyambi bwanyu omu marwariro twakubona bwine munonga. Turikwetebekanisiza okujaguza ekiro ky'abakazi omu nsi yoona itwe nka Tayari West twehiireyo kukusyaho ebirikukwata abakazi abarikukora ebintu by'omutaano. Amakuru agagasha kwa Smart Robert Mugabe aha Tayari West omu Rukungiri.